Okay, vežbamo damit oder weil. Wählen Sie aus. Wählen aus. Auswählen, odabrati. Ich nehme an der Weiterbildung teil. Teilnehmen, участвовать, odnosno u slučaju Weiterbildung. Weiterbildung teilnehmen, pohađati. Mich mit neuen Computerprogrammen vertraut zu machen. Vertraut zu machen, upoznati se sa nečim. Ili će biti mich vertraut zu machen, damit mich, mit ili weil mich Computerprogrammen vertraut zu machen. Tu ćemo da kažemo damit. Ajmo da vidimo ovako funkcioniše program. Što smo dobili, ostajemo na nuli. Dakle, zu. Rečenice, reč je o rečenicama zu. Ovdje dobijemo crveni karton, crveno svetlo. Zu, mich. Dobijemo tačno rešenje. Ok, nastavljamo dalje. Begegnungen B1. Damit oder weil.